Spomenik vojvodi Vuku jedini je spomenik van groblja podignut nekom od srpskih junaka Velikog rata. Vojvoda Vuk, zapravo potpukovnik Vojin Popović, bio je jedan od najistaknutijih članova organizacije Ujedinjenje ili smrt, poznatije kao Crna ruka. Pre balkanskih ratova bio je šef gorskog štaba u Makedoniji na levoj obali Vardara. U Balkanskom ratu učestvovao je kao komandant četničkog odreda. U Prvom svetskom ratu prvo je komandant Jadarskog dobrovoljačkog odreda, koji je odigrao značajnu ulogu u borbama na Drini. Potom je komandovao dobrovoljačkim odredom na Solunskom frontu. Poginuo je na Kajmakčalanu, jurišajući zajedno sa svojim neustrašivim borcima. Posle bitke, njegovi borci podigli su mu telo i držali ga uspravno, ne mogavši da poveruju da nije živ. Posmrtni ostaci vojvode Vuka preneti su u Beograd u dotad neviđenoj svečanoj povorci i sahranjeni na novom groblju. Ali nije se ostalo samo na tome. U ovom slučaju prihvaćeni su evropski obrasci i spomenik vojvodi Vuku podignut je u malom parku, nedaleko od ulice Kneza Mihajla. Spomenik je otkriven 1936. na 20-godišnjicu njegove pogibije, a izradio ga je poznati vajar Đorđe Jovanović još 1929. godine. Funkcija spomenika je ne samo da od zaborava sačuva vojvodu Vuka, nego i da ovekoveči četničke borbe i borce zaključno sa Balkanskim ratovima, kao i dobrovoljačke jedinice u Prvom svetskom ratu. Pošto je u dobrovoljačkim jedinicama bilo i boraca drugih jugoslovenskih naroda, spomenik se mogao funkcionalizovati i u smislu poznate floskule – borbi za oslobođenje i ujedinjenje. Ali bez obzira na činjenicu da se nalazi u strogom centru grada, ovaj spomenik ipak je postavljen po strani od glavnih ulica i trgova, u malom parku, koji nikad nije bio mesto okupljanja većeg broja građana.